Hasta la tibiyag! Lakay, ada pa panak. Papanamanan. Ada ka no badbado nga itad kanyak ni kumari nga istileng. Kasla saan ka mo ta makagatang itibado? Di mo ka di amaw nga imported dagi tibado nga ipadawat ni kumari kanyak. Ay na, nakababa hindi mapanagdawat-dawat. Ay, agtal na ka man. Basta mapanak iti ayan na. Barang adamot t-shirt nga ipadawat na apara ka ni ka. Bagay mo dahito blouse mare, tanapo daw ka. Stripe malt. Wan, pakutungan na ka, tapaatidog ti stripe na. Ay, saan nga ta amadlaw dahito'y bilbil ko, mare? Saan? Oh, dahito'y pa ini. T-shirt mo. Mare, awan ti pang lalaki. Para kumakan nilakay ko. Ay, ada amare. Ado dagiti t-shirt nila kay ko asaan nan nga usaran. Aguray ka nga ro dito'y salas ta inakalaan. Imbaglakit din ta impalagip mo. Anya ti inaramid ni Mari Estrella dito'y balay. Imay naman inala dagiti impadawat ko abadbado kan kuana. Imbag man ta kinayat na dagiti daan abadbado tayo. Ay, kayat na ta imported dagi jay lakay. Limok magak ngaminan bakit? Saanan nga umanay kanyak dagi jay abadbadaw? Iso nga rod nga impadawat ko, tapno awan tiwara dito'y balay. Nasayat ano kasta? Angam na amumatan ni kumari mga Estrella. Naglaing asumao. Inikak lang nga ro doon, agsa upay laan. Nay, imay kamot kayam nakipaling kay Estrella. Ay, wala na. Gumatangak man, itilitsyon asidaon me. Lechon ti sidaan yaw ko nam. Wala na. Ay na, imbag man. Karne ti sidaon me. Kasanumot nga me. Saan akayat nila kay ko tinatag? Ha? Saan na kayat? Ay, wala na. Agsakit ti tiyan na no natang ti sidaon me. Aya. So, aday toy. Kapilitan a karne ti ipasidakan kwa na. Nana, at damadlaw mo kanya? Maawan mo ti madmadlaw ka. Anya day taya. Kwa? Daytoy blouse ko. Baro aya day ta blouse mo. Ay, imported daytoy, nana. Aya, kastoy gayam ti imported. Wala na. Dolyar ti bayad na. Manungay mo ta dolyar. No ibagakan ka, di mo mutlaam mo. Basta, nangina. Nay, kasta unay mo ti panaglingat Mount Estrella. Wingarod nana. Day tangamin ba daw? Napudo ti kasta atela. Saan na bali, nana? Ta-imported man. Tata Marciano, itulod man ni Jabalay. Malah sige, aklugan kan. Ay na, nagpudotan ti panawan. Ay gagangay na Saan nga men ang nagtutudo itinabayag? Win nga rod. Ngala, paandaran yun to'y tricycle yo. Tane, aldawan. Agluto akpay, tata. Ay, unay matay to'y alakayan. Makaulaw ti anglit na. Ngay na, mapayak iti angot ti kilikilina. Ay, para! Ay, nita, dinansamat nangag. Para! Nay, apay ang nagpara ka? Adayo tapay mat ije balayaw. Ay, bumaba akon. Nay, apay ngay. Ay, maulawak kita ang lityo, Tata Marciano. Anya? Ay, nagpigsa. Ay, makapaulaw talaga. Nay, awan mati ang lit ko, tikunak. Ay, anya nga awan. Ay, nagpigsa ti angot na. Maangot ko aging ga iti unag ti tricycle mo. Aglugan kan, taitulod kan. Ay, saan ang tata? Makaluglugan? Ala, ibaba mo dagiti pinalengkek. Taglugan na kiti sa balay.
Kababain matano saan ka nga itulaw? Saan nga rudan? Sapay dito'y pay matkatangaan ti awan matatao tinagparaam. Ado, ti maparak at tricycle ditoy. Agurayak Aldawan, Uray pay. mamuan tulakit din nila kay mawasaan ka nga intulaw. Sapay pulis nila kay mau. No kung mga minta nagdigos ka, sakbay ang nagpasada ka, tata. Di awan kumati bumaba a pasaheros mo. Ay na, awan ti ang lit ko. Nagpigsa! Saan pa'y nagreklamo ni bakit ko nga adda ang lit ko? Na-immune siguro na. Kun, awan pa'y ti padak a tricycle driver ang nagreklamaw. Mabainda siguro ang mangibaga. Awan pa'y pasaheros ko ang nagreklamaw. Ay na, nagadulakit din ay ang reklamo yung tata. Basta, jakon kaya ti aglugan iti tricycle yo. Saan mat ko maakasta Alan tata Marciano, ibabamon dagiti basket ko. Apay nga ita kala nagawid. Anyat orasan? Ay na, makaparurod day at tata Marciano. Tila pa karururudam mat bakit. Agluto kan tani. Mabisin kami kadagitan nak mo. Wina, hanggang aguray taagin na naak 5-8. Anya day jay? Apay? Adan samat simbrak akapri dito balay. Anya ka pre? Nagpigsamat nga anglit day jayan. Anya? Kasla. Nene. Ay, apay nga angutin nak nga. Ay. Bakit? Paano pa nga da anglit mo? Anya? No, nagpigsat ang lit mo. Siyak, ti ada anglit na. Apay, di mo maangot. Dahil tabagim. Anya? Nagdigos akon Iso asaan kan nga umadayo kanya. Unay kat nga minin dahil nga ang lit mo yata nagpigsa. Ay, di mon ulit-ulitin nga ibaga. Tano marurudak. Amang ano ibarsak ko dahil ito'y karne ang ginatang ko. Na. Ay, unay ka nga min dahil ang litan ay. Panagkunak. Naakaranak. Nakakaram ko ma. Itibado nga inted kanyak ni Kumari Istileng. Iso, tinakaakarak. Anya? Agi padapadawat. At damot gayam anglit na. Siga man nga min. Tanaghilig ka dumawat ka dagita gagayem mo. Amok itan lakay. Iso adya kon dumawat itibado kan ni Kumarik na Istileng. Agudo nga klakay, ada ka di pagatang mo. Gumatang ka man iti pagtalik iji kaldeng. Apay ang masapul at alyam. Kababain nga rod. Tamapanda dita ka arruba kat ni. Kanan jay mula ti ka arruba. Aya? Isu nga italik man langan. Tapno saan data nga ireklamaw. Aywan alakay. Kababain mo't no ireklamo data. Ay, Istileng! Umay kamot gumatangan itilakok. Anya day talako yung ayanana. Dagito inday, natnatang. Diyak amo nga glaklako kayo matgaya man, nana. Ay na, mula ni tatam dagito. Ibay ko laang inlakaw, tapno at asukat ti gastos akin, banog na. Nasaya at nukasta, nana. Ay, wun gayam. Hindi ka magayam ni kumarim nga Estrella itibado na. Imbaga na kada kayo, nana. Wan nga raw, kat important ka no, panjintan mo kudkwana. Mabalin ka din nga ikanak ba? Uray saanan nga imported, basta da. Sige, nana. Bayam, idagasan kanto no umayak manon makitsenda. Ay, sige, iban nga rod balasang ka. Agyaman na ka. Saan mo ka din nga us-usaron day a short pants mo lakay? Saanan bagat? Apay aya? Itad ko manlangan ka ni Nana Norma. Dumawdawat nga minitibado. Kayat na dagita? Wen, nadamag na kano nga inikak iti imported abado ni Mari Estrella. Dayta nga Estrella. Saan mo nga ikan itibado? Tanay.
Tila mat inwarwaras na dita ka Aruba. Ha? Anya ti warwaras na. Agasam ngay, imbagbaga na kano agapu iti intad mo abadaw. Naadaan iti ang light. Anya? Kunakmat kang ka, asaan mo abasta-basta ikanday ta ako maraym. Ta sabalit agtartara iti panunot na. Awan mo ti ang lit ko Inikam lang nga rudan, dakas kapay. Unay mo't daytan? Isu asaan mo nga ikikan. Ay talaga saan ang lakay? Diya ko ni ka na pulos. Uray dumawat pa'y kanya. Oh, makitam daytoy badaw, Estrella. Yelo ti kulay na nana. Adda sabong na analabaga iti tanga. Intad ni Estiling daytoy. Ay sus nana, maakaran kan Ha? Maakaran iti anya. Kat no nagpigsa ti anglit dayjay nga istiling. Ay, tapna mo yun nana. Agbababawi ak adimawat iti bado kan kuana. Apay, naakaran na ka? Ay, katwan. Ay, kasta unay tibain ko kanilakay ko. Awan mo ti anglit ko ita. Addan to nana. Uray puutan nyo. Nay, apay ngay asyak ti umay mo ilugan. Kat ni Estrella ti nakatakder di ta sangwanan. Ay, jak kayat nga ilugan ni Estrella. Kaapay. Tilan tumanan ipagpabasol na kanyakaw. Kat no agparpara iti pagluganan na. Aglugan kan. Adu dita apagluganan na. Sige man nga raw, tanay. Adaw dagiti lakok nga iyawid ko. Ay no, arestaro man day dya alakay Marciano. Apay ko mga restara? Di nakit din inlugan. Agpliti akmat Gimura siguro kan ka ta pinabasol mo ide nga adda anglit na. Nasakit lang, tinakam na. Lakayan ni Mang Marciano. Nalaka masasayar tirik na tilakay. Wano bakit? Imbag ko mga min, no di mula ko maimbagbagan asospetsyam. Kasi ka magam tinabangsit. Anya? Sika tinakabasol bakit? Iswa sika tirumbang nga dumawat iti dispensar kan kuana. Laglagi pa tay pagsasao ako nada. Di ka agbabasulatan. Tamang ano si kanto ti madaksan. Ay, aristarom kit din. Kaskarina ay ti mga restar. Naguri ka man. Damaangot ko manan Anya manan? Ay, kunakan ka nga agasam day ta angot ti kilikiling. Ay no. Basol day dyan nga istiling. Nene, papanam. Inak man pagsasawan day dyan babae. Ay, saan? Agsubli ka. Papanam, Estrella. Ay, inak man pagsasawan day dyan nga istiling. Ha? Taapay. Mangtid itibado? Hanggang adamot gayang body odor na? Na, inikanak mo't ni Estiling itibadaw. Ngam awan mo't ti body odor ko. Ay, addan to nana. Uray puutan nyo to'y kunak. Nay, Mara Estrella. Ha? Ada ka mo't gayam ditoy. Nasaya at mat, tasikan ti dimanon. Apay, Mare. Diyay intad mo abado kanya. Adda body odor na. Isugayam dayta ti inwarwaras mo apan ang pirdi kanyak. Amo ko, dagita nga ibagbaga, Mare. Ay no. Na. Ay, sumardon kayo, tanay. Adda pulays. Nilakay ko gayam. Sino nga tati umay natiliwan dito, oy? Ay nalakay. Imbag ta sinurot nak. Kunak kat adinak baybayan. Ay na, tiliwam ni Estiling. Na, si Kati umay mga pakanyak, ipatiliw nakit din. Ay na, madimot nga minti kasta nga ugalim, si ka Estrella. Anya ko matimadi nga ugalit, nana? Ay, lakay. Anya nga ti at aramidom dita. Nakatakder ka matlatan.
Tiliwam idan Aguray. Adda talaga maangot ko magat ang lita. Sika da dya, Estrella. Anya! Iso nga agawid tan. Umaykan! Ay, ibatanak man! Agawid tan tayo kagdigos na eh. Ay, sige, sir. Pagdigosam ni Estrella. Ika. Ibatanak ko nakmat! Nana, umay ka. Mapantan agiwara si Tibadbado. Ay, sige, Estrella. Gadoin ka garudaw. Ala, umay ka. Mapantan. Agawid tamatan. Di ka agad-gad na. Pusasang ka. Ay na! Umaykan! Ay na! Di ka man agkasta! Umay kakit din. Ibatanak! Si kamot lang ti maibabain. Gapo iti kastang aramid mo. Iso nga umay katayin kagdigos. Nakababain. Iso abaliw man day tanga ugalim. Ditan gagayem tinaggibusan ti pakasaritaan tayo ita. Anaadaw iti pagsasao ako nana. Di kagpabasulatan. Tamangan no si kanto ti madaksan. Tampok dito'y programa tayo. Kastala ti biyag. Anya? Mapantay di balay dananang kantatang mo? Wan, imawag kami ni ading ko. Kid-kid dawan da nga agpasyarta kanumat ijay. Sige mo ton Manon abulan asaan tan agpaspasyar. Amumat ang maestresak no kasangsangok dagiti naganak mo. Si kamot, pasensyam ka di idan. Gagangay tinataengan. Nungay si kalangan timapan. Kaya't da ka nga rod ang makita. Saan ta agbayag ijay? Agawid tamot la adagos. Mano ang minutos ta nga ijay? Si kamot, agmalmalumot Ay, nagpautan nga ijay. Oh, Manong! Adda kayo! Ay, saan ka nga umarakop? Ta naglukmag ka, matumbaak. Ay na, nagsao ti islim. Apay ang nagdakkel data siyan mo, Manang. Pregi kan? Limok magaklaang. Ay, kunak no addan baby yo kani Manong Tom. Manong Tom, kumusta ti bayaw ko a marketing consultant? Nasayat mo't latadin ko. Nala, umunag kayo. Agur-uray da ng kantatang. Anyam dito yun, Tessie. Kaslamutan aplikante ta iti trabaho. Tasangwan da tadag iti naganak mo. Shhh, nagtala ka kadi. Nanang, tatang, ada kamin kanito mas amanugang yo. Anya? Tomas? Kunak manutom la ang tinagan to'y asawam. Nanang, Tomas ti pudno anagan ko. Adamot gayam ulbod mo, Tomas. Nanang, Kunam idiimuli ka at Tom tinagan mo. Ita tanaasawa mo ti anak ko. Tomas matgayam. Nanang, adamot palayaw na Nyakit din na ya. Kasada kayo. Junisha tinagan nyo. Ti palayaw yo insyang. Di kastamot ni Tom. Lakay. Agsao kamot ditan Anya nga min di imbagam adamaga kaon? Bakit? Ay, kabaw kabot amay sa. Kay bagbagak lang kan kaitay. Nalipata manan. Kastoy, tidamagam kan kuana. Wanan niya. Tom, Tesay, ada ka din apo ko may? Ha? Kunakon kahit. Ay, nananang. Ay na. Ay, matuokan kamin kanitatang yo. Maadaan kami kuman iti apo ko apagtaray-tarayon mi dito'y balay. Ha? Kaano ngay nga ta? Maadaan kami iti apo ko. Asinaw kada kayo ti ada diferensya na. Sikan samet, Tom. Ay, sana nang. Awan iti apa yan bakit? Maditirik na. Ha? Ay, Tom? Ti asawa? Diyan mo nanang. Italangag, kasta ni Tessie. Yahoo! Agbalin na kun nga ama. Ay na. Wan, Tom,
Agbalinak matan a mami. Bakit? Nadam ti baby ta, ha? Ay na, agasam ngay. Sanga pulo atawan a nagururay ta iti anak. Aguri ka bakit? Anya nga tati panagan ta iti anak tanto. Ay nalakay, di mo pala panunutan day ta. Sa bagay mo't kit di, ah. Awagam kit di dagiti naganak ko. Apay naskin nga awaga kida. Tapno ipakaamom kadakwada tinapintas adamag. Umawag ka dakwada. Kat amom nga rod akagurgura da. Sige, bayamon. Siyak nga rodon ti umawag. Udno ka di, manang? Masikog kan? Wen ading, addan ka na kam. Mabit lang, manang. Ibagak ka ni nanang. Nanang! Masikog ka nun ni manang tisay. Ha? Pudno ka dito imbagam. Manang, pudno ka no ka dito imbagam? Wen, pudno. Sana ka mang rabrabak. Ay, di gayang panagulaw-ulaw ko. Masikugak mo't gaya mon. Ay, ibagam man ka ni manang mo at hisay. Tama panak agyan je balayda. Tapno asikaswag. Manang tisay. Umay ka no agyan dita balayo ni nanang. Tapno umay nakaasikaswan. Anya? Saan kunam, manang? Ay na, sakit iti ulo ni nanang. Anya sakit ti ulo nga ibagbagam. Ha? Siyak man ti makisao ka ni manang mo. Tisay? Tisay? Day. Awan mo ti sumungbat. Hinidap nan je cellphone na, nanang. Apay ngay. Apay adinak kayat akasao. Naibus sigurong tilod na. Sana nakasapulan ni nanang dito balay. Kabalan ka mat nga si kaswan. Pampanunutak ngamin. No umay agyan dito balay. Amangan no agapa kayo laang. Kat isumay. Nangiwat ngamin ni nanang mo kahit. Manakibiyang. Kaslar malat tingiwat na. Ay kat, kastala ti biyag alakay. Kasjay ni nanang, ngem, nasingpet nga ina. Mananga si kaso. Laglagi pom tay pagsasao ako nana. Salaam ni katugangam, tapno nasayaat ti ingkay panagpatang. Pangaasay. Saan mo nga yaban ditoy? Amang ano agriri kami. Pakibagayam latta ka din. Igatangam langan iti gatas na. Jak to pa agatas no kapiak. Ay sus, igatangam nga rod iti gatas. Taday tati pagragsakan na. Tapno iti kasta, agayam kayon. Kasta ya? Di mo pa'y ngamin am mo unay ni nanang kat. Nangiwat day jay, ngem nasing pa. Ay na anak ko, jak makaturog. Tapay, nanang. Anyatis anyo apakaturturugan. Ay kanayon nga rod ang mapampanunot ko ni manang mo atese. Ay kasano nga taitan ti kasasaan na. Ay na, nanang. Apay ayang amin na panunutan nyo. At damat asawa na ang mga sikaso kan kwa na. Sabali nga rod ti sitwasyon na ita. Tamasikog ni manang mo. Apay aya ang madanagan ka. Bayam ka di ida. Ay, amangan mo't nubaybayan nitong ni manang mo. Relax ka laang ka di, nanang. Anya kalakit din aya. Sikapay kit din ti maestresan. Urayam ang maipas ngay di apukom. Asikaswam latan ni tatang. Bakit? Ayan antay sa rukod kaw. Ultimo sarukod mo, damagam kanyak. Jak nga rod mabirukan. Day tanay, ada dita sangwanam. Di mo makita. Kasano ang makitak, katawan mati antiparak. Ay, nangikabilam manen aya. Ay, jak nga rod malagip. Ay, unay kan. Tay nay, ada iti ulom. Damat gayam dito'y ulok, bakit? Win nga rod.
Ay, laklakayan ka, nga awan manak nakem na. No. Ay, iso asa anak amakapan iti ayan dati, say. Tasi kalatan, ti as-asikaswag. Apay ngamin amapan kapay laeng ijay, aya. Ay, katuwan taagbalin akon alula. Lula kanto numaianak di apu ko ta. Ay, amin mo't ngamin abanag. Naskan amayawat kan ka. Ultimo tsinelas mo. Lakayak nga rudan. Katsyak, baketakmetan. Ang kabailak pa ilaeng tiag trabaho. Makapalengke akpay. Mailutuan kapay iti sidam. Kan malaba akpay dagiti badom. Sinagay sa manan. Agpay sumet Ay, jakman amaw. No apay akim mapsot kamot unayan. Di kamot ngamin managsasao. Iso nagbiit ka, akim mapsot. Nay, anya ko mati connection na ti panagkapsot ko, iti jak unay panagsasaaw. Win tasaan ka unay exercise? Ngiwat mo lang mati exercise. Ita, siyak ti pabasulam asaan ka amakarwar dito'y balay. Naganakan ni Manang mo? Una nang, imawag ni Manong Tom itay. Apay ngay, asaan da nga impakaamaw adagos kanyak. Isungaron nga imawag da, tapno ipakaamuda kada tayaw. Ay, nasken nga raod nga adak, ijay ita. Ijay ospital tinaganakan na. Isu nga raod amasapon amapanak, ijay. Panawam ni tatang? Ay, sikapay lang ati mangkiitakan ni tatang mo. Ay saan Mapan kumot kitaan di anak ni Manang. Ay, agbatikan. Ay, lakay! Lakay! Ay naganak kanon ni Tisay. Kat, Ay, masapol amapanak ijay di mula urayan idan dito'y balay pumasyar. Ay, mabayag payday ka. Isu amapanak kaon, takasapulan dak ijay. Apay ayang agap apura ka. Ay, masapol apatanggadak ni Tisay. Isu ngagbati ka dito'y balay Ay, dyan sa rokod kan antiparam. Adaminan kan ka. Di mo liplipatan ti pangidiswam. Ay, nag-cute mo't nanday ito'y apo ko. Karup-rupak unay. Ipagana ka, pro pa na unay. Agtala ka di. Ay, naalala na ti size, dagiti sakak. Awan lang at ang tinaala na kada kami ni Tom, nanang. Tada kami mo tinaganak na. Ay, kat, adamot jay buok na. Anya? Kan, jay alipuspos na. Naalala na kan ni Tom. Ay, nag-cute. At talaga to'y apo ka. Ay, Nanang, pasusuwa ko ni baby. Ay, madamdaman. Saan pa'y mo't nga agsangsangit? Ay, napo. Uwan gayam. Nasken nga danagan ni baby. Takasapulan da iti panagaramid da iti papeles na. Ay, tinagan na? Saan ka di ati naganak timang panunot itinagan na, nanang? Kwa. Ay, adan tinaisaganak anagan na. Dionisio Patricio Bonifacio. Anya? Ay, tumal na kayo. Jack pa'y nalpas. Dahil ito'y tituloy na. Ada pa'y tuloy na. Anawaam ni nanang mo. Nanang. Ricardo Procasio. Nanang! Atindog samot unay ti itad mo anagan ni baby. Ay, husto ang anak ko. Una yan. Kitaam jay nagan a Dionisio. Nagan day dilulom iti tumang.
Dayjay mo't Patricio, nagan day di lulom. Jay Bonifacio, nagan ni tatang mo. Kasanumot nga jinagan mi kanila kay ko, nanang. Tomas Cantese. Saan yung nga ron akayat jay nagan nga ising-singasing kaw? Kat nagmayat. Nanang. Ay, sus. Inauna nga apukok. Inururay kaw iti sa nga polo atawan. Nabaybayagan nga inres-reserbak na jay anagan. Kasanong ay lakay? Ay na. Ita. Diyo kayat nga ipanagan. Nanang. Ay, nagsagitay na. Magisimsimpat sa kanyak na ito'y apok. Ay, apok. Ay na, apok ang guwapo. Panaganan ka iti Dionisio, Patricio, Bonifacio. Lakay, agsangitan ni baby. Damot ni nanang. Nanang. Ay. Di yung agawan kanyak to'y apokak. Ay, naapokak ang guwapo. Poge! Ay, sumardang kanuan. Ta sumardang matan nilulam nga ang sangit. Ay, na! Guwapo talaga to'y apokak. Ay, anak ko, siram amin dagiti tawa, pati ridaw, ikam itinapos ko la kortina. Apay, nanang. Ay, dito'y balay nga agtanggad ni manang mo. Dito'y balay? Wen tasyak timang patanggad kadukwana. Kat ijay balay dangay. Ay na, maasikasok analaeng ni manang mo no dito'y balay ti pagtanggadan na. Anyamot nga iti amo da dyan at Tomas amang patanggad iti asawa na. Nala, saraamon adag iti tawa. Masapul aya. Kasta nga rod ti agtanggad. Rombang asaan amang anginan. Nagpudutan. Hay, kan, ingkamang tiliw iti manok anitib asidaan na. Awanan ti taraken ni tatang a manok, nanang. Saan meten nga agtartaraken, ta saan a makapag na. Awanan aya. Nabayagen asaan tayo ang nagsidsida iti native a manok, nanang. Kat agsinsida tayo mat iti manok. Gatgatangak dayjay ijay palengke. Ay, basta ingkaagtiliw iti manok. Naskay napagsidaak apagsidaan ni manang mo iti karne iti native a manok. Pagtiliwak nga ron ngay. Jay manok ti kaaruba. Anya? Italaang maut. Huh? Saan ka day, anak ko? Kun kunaklaang. Ikakadigumatang iti native a manok at arakan ti kaaruba. Dito ikangaron balay dananang kantatang agtangkad bakit? Wen lakay. Pagbigyan ta ni nanang, tapnaawan mo ti makunkunana. Ay, saan ko abay-bayan ni Tisay? Pati to'y apukok ay wanak anaimbag. Tanay, ay nay! Karup-rupak at talaga ay ninagwapo. Ay! Anyay nga ron tigatangak asida ni Tese. Taiso ti yung may ikaw, nanang. Ay, saan man a problemaen kunakmay? Ado, ti manok. Awan mo ti makitkitak a manok yun, nanang. Ay na, ado, ti manok ti kaaruba. Ay kat gumatang tayo, ay di ka ka di madanagan, anak ko. Malangaro din. Inakon, bakit? Bye, Tommy. Anya atumay. Nanang, Tommy, ti impanagan me, iti apo ko yo. Tomas Cantese, iso at Tommy. Ay, apay atumay! Apay asaan a Patricio Dionisio Bonifacio! Nanang, atidog nga minunay, may taanagan.
Ay, mayat ko madayjay anagan. Tabagay to'y apok akarup-rupak. Lakay, agsao kamot ngaminan Nanang, saan ka madanagan? Tainton sumarunaw, namadan kami to iti anak. Tainton piniliyo anagan ti ipanagan tayo. Ay, kasjay. Wen, nanang. Ay, andan tupay ay sumaron na. Adda pa'y narugyan mi nga rudon. Ay, uwan nga raw. Agawaan nyo nga raw. Tadaak pa'y anagagat nga agaw awer. Aday ta, nagkatawan ni nanang. Ay, tumot na may ka. Nanang, ito numayak. Gatangan kayo iti gatas yaw. Ay na. Day takat ti kay kayat ko, Tom. Ay, ala, tumay apok. Agbabay kan ni Dadem. Ay na. Nagkuwapo talaga to'y apukap. Titan gagayam, tinaggibusan, ti pakasaritaan tayo ita. Anaadaw iti pagsasao ako nana. Salaam ni katugangam, tapno nasaya at tiin kay panagpatang. Tampok dito'y programa tayo. Kastalatibyan! Lakay, di sapatos mo. Nakitak nga intaray ti aso ti kaaruba. Di ka di baro sapatos, bakit? Wun, darasam ang mga nungot-ngutan na. Sapay naglaing nga agngot-ngot day nga asaw. Ay, surote. Sayang, kit ni barupay. Ala, kumaitay nga agnger-nger mo. Mabuto nga, ang mga nukagatan na. Mayak man, tata. Adakay ka day. Ay, awan ni tata, barok. Napadijay talon. Tumanon ka Umay ko kumaalayan tay sapatos ko ngayon, taray di aso yaw. Ha? Nay, kat no si murot mo di aso mi kan nila kay ikaw. Awan ditoy. Nay, anya din nang nagkaw. Aso ko na yun samay. Tata. Umay ko kumakitaan. No di pa nginat-ngat di aso yaw di sapatos ko. Kadwak mo di asaw. Apay ka day. Wan ngagpay so barok. Aday ta di aso minay. Kasangsangpot na. Awan mo tiintangal na sapatos. Kasta ya. Ay, malangarod. Innakon. Kasangsangpot mo ti aso na. Kadwa ni tata ka na. Awan mo ti sapatos ngayon tangal na. Ay nalakay, agang angawak laang. Napan kamot adagusan. Nagpatagkat day ta sapatosan. Ay, unay kamutan bakit? Napana laki din. Nabanugak pa'y. Jay gayam ka lugong mo tinakitak nga intayab ti angin. Saan ayang ay sunay ta nakaparabaw di talamisaan? Ay sus, kunak no tumaray ka man na namang surot iti kalugong. Bakit? Saan anasayat day ta nga araramidam Ay nalakay, kastala tibiyag mangrabak tayo mo't asag paminsan. Anak, inak aglaba ijay waeg. Agbati ka dito tabantayam ti bilag nga irek. Ang mga nuibusan ti manaw. Uwan nanang, mabayag kayo kadi. Ay katwan taado ti lalabaak. Sige, innakaw. Yalaan nak nga ron iti bayabas nanang. Wun, ado ti bayabas ijay waeg. Yalaan ka iti ado, basta bantayam di bilag Uwan nanang, urayip nga ron Wun, iyalaan kanto. Adda kayo nanang, ti bayabas ko nga Ay naanak ko, awan mo't gayam ti bayabas ijay waeg. Ijay bantay ti ayan ti bayabas. Kunayong adda ti bayabas, awan mo't gayam. Ay katrabrabak ko laang dayjay tapno bantayam ti bilag nga iray. Inton maminsan, saan kayo napatpat yun? Saan mo't ngagpeso ti bagbagayaw? Saan taon? Rinabak ka laang anak ko. Nay, tatakanaw. Nagkapan yaw. Kasla nabambanog kayo man. Napan ko man impalinong jainwang ko.
Ay sus tata, darasan yaw. Nakita nga arayatin da ni Nana Carmen nga asawa yaw. Ha? Ay, panawan ka pa'y Gerald. Ay tata, darasan yaw. Unay, kasta unay titaray jalakay. Anya nga tatima ko nana, numakita na ni Nana Carmen. Apay nakita ka tumartaray ni Tata Kanor itay, bakit? Rinabak ko lang, katnay, kasta unay matitaray nan ngay madayaw. Unay day tantina. Nungay na itipkul jalakay. Ah, Ang angawag laang may. Apay, anya tinapasamakin ka bakit? Napay aya, umanangsab ka maut. Anya tinapasama. Kat no nasabat ko itay ni Tina, kat imbaga na natalimu daw ka. Ha? Ay, kasano anatalimu daw kat agkarkarai daklaang itay di taarubayan. Ha? Ay, rinabak na kamanan ni Tina. Ay, unay lagi din. Dandani akpay natulaid ka po iti panagdardaras kaw. Ay, namin anunak mutten ka at arinabak ni Tina. Inton maminsan, jakon patpatyan da Tina. Ay, san arumbang tararamidan na. Sapay numang rabak kat seryoso. Kunamlan agpaysaw ti bagbagana. Ninto pa'y ruling asawa na kat rabrabakan na. Anya day ta insang patyuan na kabayong, tatang. taimbilin mo bayabas, Barok. Inyalaan ka. Magyaman nak, tatang. Imbag pa'y kada kayo. Ngam ni nanang. Jelatan mang rabrabak ti amuna. Ay, amumot ni nanang mon. Nalay nga mang rabak. Nay, saksa mo ti pagsarsaritaan yung nga agama. Sika nga main, naglaing ka mang rabak. Among bakit? Tinalabos a rabak. Itunda na ka, itipan na ka isagmak. Aha, di kay lamarabakan. Day talakit din ting kay dagdagulitan. Di mo lang nakita tayo uken may basang. Awan mo ni Jay Balay. Jay ka din alok mag-apuraw, nana. Wan, balasang kaw. Ay, sos. Ang mga no iso di nakitak amalmal mas ijay waig, nana. Ha? Saan ko nga inasitgan? Tamang no agkagat. Ala, ingkay kitaan. Barang masambot yu pa'y tibiyag na. Sapay nagpintas nga ukang. Ay na, ay inakman nga road basang. Ay na. Ay na, kasta unay kitaray di bakag. Di na amo amang rabraba kaklang. Nanang, Ah, anya tikat katawaan nyo. Awan matikadwayo dito'y dalan. Ala, nanang. Addan samot kurkurang yaw. Anya kurkurang asasawam. Pimanawa, hindi ka sarsarita. Rinabak ko kat timaraya pimanaw. Rinabak yo manan, nanang. Kaasimot jay rinabak yo. Anya ka asay. Kastala tibiyag Ramen tibiyag, timakirin nabak. Apay bakit? Nakamisuot ka mait. Ay, naggapuak man ni Jay Waeg. Imbaga ngamin ni Tina, nakita na Jay uken tamal malmas. Iso dinardaras ko mo't tinapan, ngamawan mo't ijay. Ha? Malmas kat jay asaon kat amo na mataglangaw. Jay nga rod uken. Sa dino ko mati pakalmusan na. Kat ababaw mati danom jay waeg. Ay, namaysaan nakman nga roden aday Jay Atina. Uray siya. Ado nadaras nga naramid na kanyak dayta. Kasla nakapapati mo't ngamin ti ibagbagana. Wain, kasla nakapapatay. Ngam saan mat apod now. Amom ka dilakay. No apay anagawid ni Anita akaaruba na yan. Pasaray katapusan ka agaw-away. Umay na siguro iliwan at pamilya na. Ay na, saan laang nga umay umiliw? Saan ka nun nga agsublay? Tada ka nun nga min babae ti asawa na. Nakadamagang mga da babae na. Ay na, nagkapsut ka kat iti damagan. Ay, nagaduda amang ibagbaga. Awan pa'y nang nanggo kasta. Uno, inararamid mo mananday ta nga istorya. Ay na, saan lakay? Uray agdamag ka kadagiti tattao Taado ti makaamaw. Ay, di mo iwarwaras day ta adamag.
Ang mga nusan ngagpaisaw. Oho, di kan tuma mamati kanya. Ada agwarwaras adamag nga ada kanu babae di asawa ni Anita. Nangagkumatan day ta adamag. Nasingpat mo jay tao. Asino nga tangay, tinaggapuan day ta adamag. Saan nga rod anak kapapati, ta saan mo't ama nagruar di tao. No makadanon day ta adamag kini Anita, sigurado ang makapungtot. Ay, lakit di No asino mo't ati agiwarwaras iti kasta adamag. No agdarom da, kat magna iti investigasyon, sigurado ang maamuan no asinaw. Nalabos mo't day tang agiwarwaras iti palso adamag. Chismusa ako nada. Ammum ka di nakadarom ka, gapo iti inaramid mo at chismes. Anya ngay achismis lakay. Jay inlawlawat mao nga da babae ti asawa ni Anita. Di mo ibaga amang rabrabak ka manan. Dayaw ti pamilyada ti dinadalmaw. Ay na, pangaasim mo't alakay. Tulungan nak nga agpalawag ka da Anita. Di ka ngamin mangluklukaw. Intun kon ibagam arabak maw. Anya nga ita, awanin na. Kentap no maliksyonan ka, makamu kang agsongbat iti sango ti pangukuman. Di nak iramraman, tamabainak asumango, gapo iti kinalawat mo. Sigurado amultaan da ka. Anya nga itaramidak lakay. Agsagana ka. Taaduda ka no ang makapanagnog asikati nangiwaras iti dayta asismis. Kanisaganam ti pagmultam. Rabak ko lang matday jay lakay. Mabainak asumango ijay ayan ni Kapitan. Ay, no kumata nagtungpal ka iti kanayon apatigmaan. Adayo ang mapasamakan ka daytoy. Agnakam kamit siguro. Agpalabasak pa'y man iti oras dito'y igit tiwaig. Kapungtot nak nilakay ka. Gapo iti pan nakamulta kitay. Ay, mabay na kunay. Amin dakat kasurundak itay ijay sango ni Kapitan. Nay, niya magtatakanor di agturong iti ayan ti dakkel abato. Nagbatay. Sana insab iti ergan na iti sanga ti kayaw. At da siguro nalipatan na iso ang nagsublay. Ay, inak man rabakan. Dajay, pimanawag. Agbatayak iti dakkel abataw. Tapno magaw at ko ti ergan. Inakot. Ay, basag! Ay, nakakasaday ta. Hadapay bala na. Isungin sa ikaw. Padasak lang nga paltugan jay asom. Numatamaak mo't lang, tata. Ay, sayang ti aso no matamaam. Nanya kita sayangan. Igam kong tergan. Tino! Anoy ko. Nagsakit isikat ko. Ay, sos. Kanya nga tinasakit. Basag. Ay, tisikat ko, tata. Nagsakit. Anya? Tulungan dak ko, ma. Unay kalaki din aya. Bagat lang aro din asaan mong alalain di ergan ko. Ngam inalampay laeng. Kanya nga tinapasamakan ka ita. Kung nakarabakan ka lang, tata. Ngam, naigalisak. Naipakpak ti patong ko. Anay ko, nagsakit. Tay takit mangrabrabak tamaw. Anya nga ita, nagbalatakan kan. Titan gagayem, tinaggibusan, ti pakasaritan tayo ita. Anaadaw, iti pagsasao, ako nana. Tinalabas arabak, itunda na ka, iti pan na kay sagmak. Tampok dito'y programa tayo. Kastalatibyan! Naimbag ngagsapam, Nanamila. Nay, bayat ti isang mo ita nga agsapa, Susan. Kastalatibiyag anana.
Umisum tayo magsagpaminsan. Ay, wala. Ay, kasta kumaka na yun. Di mayat. Ay, anya tigatangam. Suka, nana. Taagadubo akman. Nana Mila, gumatangak man itisoy, taagadubo akman. Siyak ti una alakwan, nana. Saan aday talaad? Na, kunamlan na pintas ka mat, mas laad ka pa'y matngam siya. Ay, no apay nga men, ilot ti lobong aya. Tanas kan makigiddan ka pa'y agumatang. Mga numaakara na kiti kinalaad mo. Na, nagalasan ti panagsasaom at talaga, Susan. Kunamlan asino ka mat anapintas, tongpaon ka Ay, aguray kayaw. Mabitla ang taitad ko tigat-gatangan yaw. Kasanong amin, nana? Di ka nagsaaw, Susan. At to'y tiso ka, agat-gatangam. Siyak matis, Di ka nagsaaw, Wilma. At to'y tisoy, agat-gatangam. Ala, yawat yon tibayad yaw, kat di kay agsasaon. At to'y tibayad ko, nana. No, Di kumakamit ka nagsaaw pa'y, Susan. Mala, ingkan. Ay, naku. Di ka nagsaaw, Wilma. Yawat mo tibayad tisoy, taagawid kan. Adtoy, nana. Agyamanak. Mala, agawid kan, Wilma. Ay, unayan dagijay ababae, aya. Taka na yun da nga agapa. Ha, makapasuron. Ay, amom ka di banjaw. Tongpa, kumaitay ni Wilma i-store ni Nana Mila. Imbag na nakapagtapulak. Ay. Agasaon ka nagalas ti panagsasauna. Ako namlan asino. Imbag kumamot na baknang. Ngampadak tupay matlaang amamirmiraot. Ay no. Minton masalaw ko pa'y dadya babae. Tadyak magustuhan ti panagsasauna. Talaga atong pak. Naluto ka din, de talot-lutwam. Saan pa'y? Ha! Aging pipintas na dya, Wilma. Pilitan na tagpapintas. Ngamsan lat namot nga balikas ti rupa na. Ay, Ay, Banjaw! Agsarsarita tapay lang ang pinanawan na kon. Hay! Agsupli ka! Tapno da kasarsarita! Asino ka di tinapimpintas kada kami kini Susan, Jinggoy? Ay kat, siyempre. Sika, bakit? Adayo, anapinpintas ka ngam ni Susan. Talaga mag. Ngam no agsasao day di ababae, kunamlan asino ang nakapimpintas. Pwe, Anya ti kunanaya. laad kong kunana kanyak. Di mo pala tinungpa, taganaban na. Apay, napintas ayamay, katsan may. Naglaad to pay. Inton maminsan na pagsawan na kay tilaad. Igusugos mong tirupa na. Ay talaga Bay aman ta kanayo nak nga agpaparlor, tapno kanayo nak anapintas. Ha, apalan nak ngamin ni Susan ka. Iso anagalas ti panagsasao na kanya. Sa bagay, adala ta discount ko. Tagayam ko dyan may sa beautician. Ay katuan ingkag paparlaor. Mayat day ta, tapno napintas kalata. Alang araw tayo, kita mo, no naluto day ta si tayo, tanay. Ay, mabisin ako. Wala kay, naluto day to yan. Mangan tayon. Anya tigatangam, Susan. Ay, gumatangak man iti sabon na banglo, kan shampoo na namila. Tay na banglo a shampoo ta agpabanglo akman. Ay katuan Ay kastala ti biyag, Susan. Agpabanglo ka, tapno ad-adda magustuhan na kanila kay Mau. Ay, nana. Iti kasta, sa anak nga agbalin alaad. Amo yumutan, agkakaiwara, dagiti laad dita. Ay, sabalin sa manan ti pagturungan ti saom. Saan kit din, nana? Kitaam man ni Wilma. Naglaad. Ay, saan ka nga aguyaw akasta, Susan? Sana nasaya at dayta. Sana bali tapod numot ti bagbagak, nana.
Nana Mila, gumatangak man iti siyampaw. Tay nabanglua, tay paborito. Amom day jayon, nana. Sige, mabitlaan. Una anak, nana. Tasaktim mo na. Mas dawak ngamin kan ka. Itay ka payla ang ngadda dito. Ngam di ka payla nakagatang. Kat, anya ko ma? Nakarit ka talaga, babayan niya. Ups! Di kay aga pa ditaw. Nala, mabitlaan, taitad ko tigat-gatangan yaw. Jinggoy, at ti kape agat-gatangan. Agyaman nana. Adto'y mo't tibayad ka. Jinggoy, adaman ibagakan ka, anya? Apay, di mo lang mabagbagaan ti asawam. Ha? Apay ayahan na. Kana yun da ngamin nga agsubang ka ni Susan. Tunggal agranada dito istor ko, agsubang dalata. Basol ni Susan Nagalas ngamin di pa nagsasawa na kini Wilma nga asawak. Iso ako nagkini Wilma, atong pain na langan ni Susan, tapno saan niya, Gram. Ha? Kasta ti balakan mo iti asawam? Ay katuan na. Anya pa ingarod niya Mystic Ha? Mystic talaga, Jinggoy. Anya? Imbis nga nawam ti asawam, ngam kasla idordoron mo matan na makiapa. Kastoy ti makunak, Jinggoy. Ha? Bagam ti asawam, aliklikan na ti makiapa kan ni Susan. Kasano ko maamaliglikan na, no kakasakit mo ti sasawan ni Susan kan kwa na. Imbag ata saan na siya ti pagsawan na iti maday. Ay tano siya, kung tarak atay nga na. Anya! Ay madi sana nasaya at ti kasta, Jinggoy. Denggam ti ibagak, Jinggoy. No napakom babatisong bat, maliklikan ti apa. No nagobsang, robroban na. Amirisan nyo anaimbag ti kayat asawan ti imbagak, Jinggoy. Iti kasta, maliklikan ang ti panagsinsin no bang dasusan kan Wilma. Naawatam, Jinggoy. Naawatam ka day jay imbagak, Banjo? No napakom babatisong bat, maliklikan ti apa. Ngem no nagobsang, robroban na. Ay Nana Mila. Ni Susan ti pangibagaan niyo iti dayta. Tano siyak ti mangibaga. Ay, di nakpulos ng danggan. Isu nga agul uli mangkaklatan. Sa anak ang makibiyang iti araramiden na. Ay sana kasta Banjo. Asawam dayjay. Isu ano maday ti aramid na. Dilawam Ay, may mayatlatan tay agul uli mag. Ngam siyak ti apaan na, nana. Makaamon ay tibiyag na. Imbag man ta kanayon ka nga agpaparlor? Kasta latibiyag ang papintas tayo, tapno apalan da tayo, dagitilaan. Ha? Anya ti kahit mo asawan, Wilma? Ay na, adda ngamin kaarubak asubra ti apal na kanyak. Iso nga ad-adda o tagpapintas. Ay, wrong, friend. Di ka makiap-apa. Ngamin, awan di peace of mind mo no kasta. Ha? Uray na pintas ka, no awan mo ti peace of mind mo, gaputa da ka apam, di awan mo la serbi ti pintas mo. Ha? O sige, papintasan ka, friend Wilma. Ngam saan ka makiap-apa? Ma-stress ka laang. Ad-adan arong marnagiti wrinkles mo. Oh, kitaom dita sarming day tamuging mo. Ha? Ayun, anya. Ay na, damot gayam wrinkles ko. Ha? Ay, apay ngay. Amom ti aramidam? Tapno di ka wrinkles? Liklikam ti makiapa. Liklikam ti agungat. Kan,
Masapul akanayon ka nakaisam. Kasjay! Kasjay? Of course! Tano kanayon ka nga agungat. Ay! Uray kitaam. Agbalinan akul doroy tarupam. Wano saan? Kasla papel anakunas. Sobra ka mo. Ay na, friend. Liklikam ti makiapa. Saan anasaya at dayta? Oh, kita anak. Beauty aklat ta. Gaputawan ka ap-apak. Isu asika, tapno beauty kalat ta. Makikapiyakan kadagiti kaapam. Kat kita ad-adda apumintas ka. Kasta. Ala, ikulot taray tabuk mo. Kat ag-pedicure, kun ag-manicure ka. Plus, kanayon ka nga umisam. Liklikam ti makiapa. Tapno beauty kalata. Ay na, nagado ang masabat ko. Ngam sikapay laang mat. Liklikak ka no ti apa. Tapno beauty aklata. Na, kundi pa kulot ka pa hindi tabuok mo. Ngam di mo matbagay. Panawak man laang. Na. Nagbastos mo ton ta pinanawan naklata? Hoy! Agraraman! Di kagbali na bastos! Uy no! Kunamlan asino at talaga dahi babae? Tinalikodan nakit din, hindi ka sarsaritak? Che! Kunamlan asino ang napintas? Di namot nga ron bagay di kulot ang buok na? Ang mga no di nakakayat atutupan, iso at tinalikodan na kalatan. Wow! Bastos kit di Makaumakan, Susan! Kanayon kalatan ang makiap-apa. Ay, mabain akon kadagiti ka aruba. Gapo itikas tang ugalim. Ay, mababain akon! Anya? Ay, Iba inak nga asawam? nasaysaya at salaangan. Nga agawid akon ijay balay may. Taimbag ijay, taawan tinangiwat. Awan timang mangag ko akanayon nga aglalaaw. Tasaan matagas na dagiti dadakal ko? Sige! Agsina tangarodan ano kasta ti kayak mo? Nudi ka agbalbaliw. Uray sa anak matan nga agsubsubli dito'y balay. Agnaad akon ijay balay may. Nana Mila, gumatangak man iti sabon a paglaba. Nay, hey, mayatisam mo Ay bagay mo tinakaisam, Wilma. Ad-adda pumintas ka no kasta. Ket no naglaadak ka no kuna ni Susan. Sana pod no dayta. Ay, mas dawak ngamin kada kayo adwa. Takanayon kayo nga agapa. Liklik ako ni Susan, Nana. Tadyak kayatin ti apa. Saan mo aliklikan? Ngamkit day, kastoy ti aramidam. Urayan niya ti ibagbaganakan ka ang makapasaer. Sungbat am lata itinapakumbaba asungbat. Tay kunada nga rudan. No napakumbaba ti sungbat, maliklikan ti apa. Ngam no nagubsang, rubruban na. Ha? Wen anya, Nana. Ne, mayat man day ta apagsasaw? Wen, Wilma. Kasta ti aramidam. Tapno maliklikan ti apa. Ay sos, nagilot lakit din ti lubong aya. Tasi ka manan tinadanon ko dito istor ni Nana Mila. Makiapa ka manan, Susan. Katno po or ti kararwak na itatao. Isa ano mabalin ka Jack kumakayat ang makita. Awan matidakas ngar aramidan na kan ka, Susan. Anya launay ay ati pagapapaan yaw. Ay, Jack malipatan tinakunana idi kanya. Nga aging babak na nga kano. Idinto tatuyo laang ti paspasidak kadagiti anak ko. Anya ti makunam, itinakuna ni Susan. Wilma. Kwa. Sorry Susan.
Sorry, no anyaman dagiti madi an isausawang ko kan kaidi. Oh, nagsore ni Wilma. Anyamat ti makunam, Susan. Sorry ka dyan. Sorry nga. Adaya agas ti sorry. Amom, Susan. Adumot dagiti nagmamadi abalikas mo kanya. Agkakasakit. Ngam ita, saan kun apanunutin dagitay? Tadyak kayatin ti apa? Mala, agkapya kayon. Tapno naragragsak ti biyagyaw. Ay! Pakpakawan ti makikapya ka ni Wilma alaad. Ala, uray di mo kayat ti makikapya kanya, Susan. Saan ka nakagura? Ngamkit di, kalikagumak ti panagkapyata. Husto ni Wilma, Susan. Naragragsak ti panagkarubayaw, numayat ti linangan yaw. Liklikan nyo ti apa. Di kay agisawang iti makapasair iti tunggal maysa. Laglagipan nyo na ito'y nga ibagak. Tinapakumbaba asong bat, maliklikan ti apa. Angam no nagubsang, rob-roban na. Wana na, laglagipag dayta. Kan maysa, na kayo matlaang tinakababaen, no di kay agbalbalew. Amangan no agraman ti asawa yaw, kat ibain da kayaw. Ha? Panunutan nyo kitday ti pagsayaatan yaw, kat liklikan yaw ti makiapa. Jinggoy, inakbiit padigwan ni Susan ah. Kalpasan na, mangantayon taon. Anya, patigwam, idinto ta kalaban mau? Jak kayatin ti apa lakay. Bareng iti da ito nga aramida, kat agkapya kamin. Adula amin nga ramidam. Sayang da tayo patigom kun kwa na. Mutoy kita itasita. Ay nalakay, ado ti linutok asidaan. Iso abay anak, tainak padigwan ni Susan. Atoy, Susan, padigwan ka iti buridibod. Ado da itoy, umdas asidaan nyo kadalakay mo. Tanya ti pangipagpagarupam kada kami. Awan masidsidami. Saan akas ta, Susan? Kaya't kulaang agkapyatan. May mayat gayam no liklikan ta ti apa. Itikas ta, saan ta analaka abumakot? Anya? Wen, Susan, iso nga agkapyata kit din. Tapno ka na yung taan na kaisam. Iso nga awata mong da ito ipadigukan ka. Kastanda ti pan nakikapyakan ka. Lakay, agawid kan iji balay. Kaya't kun ti agbalbaliw iti nagalas nga ugalik. Saan akon ang makiap-apa? Aramid ti pakakitaan. Saan lasaw? Wala kay, fix man. Nagbalbaliw ako na talaga. Amom ka di, piskamen ka ni Wilma. Di nasayaat. Agpinpin na digo kami pa yan ay iti si daan. Isong agawid ka kumanlakay. Ngamin, saan akumpleto ti ragsak mi kadagiti anak tanawan ka? Nasayaat ma ta naka-Ameriskan bakat. Tanaragragsak ka matlaang, no saan ka nga apapera? Uwan lakay. Amok itanday ta. Naka-Ameris ako na talaga. Oo, padigwan ka iti white beans nga dakukod na, Susan. Ha? Adtoy, oh. Ay, nahay! Talaga? Ay, sus! Nagimasan. Kababain mo tankan ka, Wilma. Ina, awan ang yaman na. Tinapatid na ragsaktan. Huwag nagpaiso. No, idi kumapay ang nagbalbaliwak. Di idi kumapay ang nagkapyata. Kastala ti biyag, Susan. Dakes man ti ugali tayo ini. Ngam adalat ta pagbaliwan tayo mo ta. Iso nga ita, ituloy ta ti agbalbaliw. Tapno may mayat ti panagkaaruba ta. Ay, huwan, Wilma. Agbalbaliw ta nga talaga. Para itinapintas ang panaglangan ta nga agkaaruba.
Titan gagayam tinaggibusan ti pakasaritaan tayo, anaadaw iti pagsasao ako nana. No napakumbaba ti sungbat, maliklikan ti apa. Ngem no nagubsang, rubruban na. Tampok dito'y programa tayo. Kas talatibyan!